Spodbujanje inovacije je predpogoj za uspešen prenos znanja iz akademskega okolja v bolj praktičen svet, ne samo v gospodarstvo, ampak širše v družbo, in samo s tem prenosom bomo lahko zagotavljali večjo dodano vrednost v gospodarstvu. Prvi koraki so pa seveda narejeni z ustanavljanjem skupne nove agencije, ki bo vključevala tudi inovacijski steber. Na ekonomski fakulteti smo zelo ponosni, da je ta dogodek spet pri nas v živo. Njegov pomen je izjemen. Naslavljamo namreč teme, ki so ključne za uspešnost slovenskega gospodarstva in njegovo vključevanje v mednarodne tokove. Seveda se v osnovi ukvarjamo z vprašanjem, kako privlačno je slovensko okolje za tuje investicije, pa vendarle to s seboj nosi tudi druge teme, ki jih je potrebno odpreti. To je, kakšen je položaj zaposlenih v naših podjetjih, kako motivirati ljudi, kako upoštevati kulturne posebnosti našega okolja in seveda tudi kakšna je vloga menedžmenta pri tem. The main issues for German companies in Slovenia are three priorities. First of all, it's a lack of skilled workers, like all over in Europe, but also here in Slovenia. Second is many German companies have the impression and the feeling they are not treated equal to Slovene companies. So, in the internal European market, every European company must be treated equal to the national one, and there are still some, let's say, topics where it is different. And third of all, infrastructure in Slovenia is good but not good enough, because we have to go forward to digitalize, to go to e-mobility, having charging stations, and all these topics, which are the topics of our time, must be developed in Slovenia further. Politiki na nek način postavijo neko ogledalo, kam sploh ta država želi iti. Dr. Mrak je seveda naštel nekaj svojih tez, na kakšen način bi mogla država se obnašati, da bo naredila dobro gospodarsko podlago za naprej. Jaz moram reči, da z nekaterimi tezami se absolutno strinjam in mislim, da morajo in reforme in vsa nekateri ukrepi iti v to smer. Tako da Slovenija ima svoje prednosti glede geostrateške pozicije, glede izobraževalnega sistema, glede relativno dobrega socialnega sistema v državi. Smo industrijska država, tehnološko dovolj napredna in zdaj moramo na nek način izkoristiti te prednosti. Kot veste, vlada se je lotila vrste reform, tako da jaz se seveda nadejam, da bomo s temi reformami čim dlje prišli in dejansko spremenili neke stvari, ki jih je pa preprosto treba spremeniti. Nima nobene veze s tem, kjera vlada je in kjera oblast, ali leva ali desna, ampak preprosto to država rabi. Del tega seveda pomeni tudi odpravo raznih administrativnih in birokratskih bremen. Samo eno bom omenil, v kateri je bilo relativno malo govora. Kot veste, ena od reform je tudi reforma stanovanjskega sistema, najemnih stanovanj. Veliko govora je o tem, predvsem gre fokus spet v smer, kako zagotoviti sredstva, kakšen koncept, a je to zdaj avstrijski ali kjer drug koncept. 15. marca oziroma takrat bomo predstavili to koalicijskim partnerjem, tako da ne želim prej veliko o tem govoriti. Lahko pa že zdaj povem, da seveda tudi ta predstavitev, ki bo predvsem predstavitev sistema, ki ga danes imamo, kjer vidimo glavne probleme ali pa, če hočete, glavne pomanjkljivosti. Ta predstavitev ne bo dala še zelo veliko konkretnih rešitev, ker v resnici želimo o tem razpravljati v naslednjih mesecih in davčne reforme niti ne more biti brez res širokega konsenza.